Bakunzi b'ikipe ya APR, aya mashusho muri kureba ni match yari irangiye, Afande CDS arimo arinjira mu rwambariro aho ikipe ya APR yahise yerekeza. Ndagira ngo mbibutse ko Afande CDS atakurikiye umukino, yahise aza igitaraganya yinjira muri vestiaire y'ikipe ya APR. Tugiye kuganira kuri imwe mu myanzuro ishobora kuba yafatiwe muri iyi vestiaire, kubera ko ikipe ya APR yarinze imara iminota irenga 40 hafi isaha itarasohoka muri vestiaire. Afande CDS yinjiye mu rwambariro by'igitaraganya, kandi kugira ngo wumve ko ibintu bikomeye, Afande CDS ntabwo yigeze aza kureba umukino, bivuze ngo yabonye ibyabaga. Sinzi ahantu yabireberaga, sinzi niba ari kuri televiziyo, sinzi niba yabyumviraga kuri radiyo. Biba ngombwa ko afata imodoka aza kuri stade y'i Remera igitaraganya kugira ngo arebe ibiri kubera kuri iyi stade, ubundi yinjire muri vestiaire abaze n'iki kijya mbere. Niyihe mpamvu ntangiye gutya rero bakunze ikipe ya APR? Murabizi ntabwo nsanzwe ari uko nguko ntangira, ariko reka mbabwire icyo abakunzi b'ikipe ya APR icyo bakeneye nonaha ntabwo ari ugusesengura umukino, ntabwo ari ugusesengura ngo urabona ngo umuzamu ngo ni umuswa, ngo umudefanseri ngo arutwa na Clement, ngo none se ngo Sekiganda ngo byagenze gute, ngo umutoza. Ibyo ntabwo ari byo abakunzi b'ikipe ya APR bakeneye, gusa nabyo ndibuze kubigarukaho. Ariko mumbabarire nk'abantu munyizera, nk'abantu muzi neza ko mbagezaho amakuru ya APR mu mboni zanjye, mu mahitamo yanjye, nabonye ikintu cya mbere cyo guheraho atari ugusesengura ngo umukino wagenze gute. Ibyo byo gusesengura ngo umukino wagenze gute, ngo abakinnyi bashya bitwaye gute, ngo ibitego 5, tuzagira umwanya wo kubigarukaho. Ndagira umwanya wo kubifataho umwanya, mbigarukeho, mbihe umwanya nibura nk'amasaha 2. Ndemera nyuma y'iki kiganiro nshaka umwanya nka saa 4 nkora ikiganiro, ikindi kiganiro niyo kiri bumara amasaha 5, tuganire ku mikinire y'ikipe ya APR, tuganire ku mutoza Abdelrahim Taleb, tuganire ku bakinnyi bashya. Ariko nje gusanga atari cyo cyambere mukeneye muri iki gitondo. Icyambere mukenere ari niyihe myanzuro, ni ikihe kintu cyatumye Afande CDS utarebye umukino afata imodoka by'itaraganya. Video mwatangiye mureba ni nayo irimo ari kwinjira muri vestiaire. Bamaze hafi isaha n'indi minota irengaho bari muri vestiaire ikipe ya APR itarasohoka. Bisi ikipe ya APR nayifasha amashusho, aya mashusho wenda sinzi niba bari buze kuyabaterekeraho cyangwa yashyira ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Byarinze bigera hafi saa 5 saa 6 APR ikiri mu rwambariro itarasohoka muri stade Amahoro. Ibintu byabaye ejo nimugoroba n'agahuma munwa, nibara, ni ibintu bitabaho, ni skandari, ni ugusebya umupira imbere y'umukuru w'igihugu. Hari abantu buriya umukuru w'igihugu yageze muri stade ikipe ya APR imaze gutsindwa ibitego 2. Noneho akigera muri stade abafana bahise bavuza induru, ndetse nyakubahwa perezida wa repubulika bamwerekana kuri cya screen kinini. Urumva n'abakinnyi babimenye, bahise banabibona. Akinjiramo twahise dutekereza ko nibura abakinnyi b'ikipe ya APR bagiye gushyiramo agatuza, bagakanira, bagatekereza ku bintu Afande CDS yababwiye mbere y'umukino. Ibyo byose bakabitekerezaho, byabindi nyine za motivation zivuga ko umukuru w'igihugu niwe washinze APR, niwe washinze Sekafa, niwe mu kuterankunga mukuru, nyine za speech Afande CDS zose yababwiye mbere y'umukino. Murabyibuka yabasuye ishyorongi
ndetse na mbere y'aho itangazo ryari ryaciye ku mbuga nkoranyambaga ry'ikipe ya APR, babwira abakunzi b'ikipe ya APR ukuntu baguriye intwaro, igisigaye ari ukugura amatike, ndetse afande CDS anabemerera ko umuntu uzagura itike kuri uriya mukino azareba na match ikurikira. Twabonye nyakubahwa perezida wa repubulika yinjiye, turavuga tuti ubwo yinjiye abakinnyi bagiye guhita batekereza kuri za mpanuro afande CDS yabahaye, bakanire bishyura ibi bitego bibiri, kuko nyakubahwa perezida wa repubulika yinjiye igitego cya gatatu kitarajyamo. Yinjiye igitego cya gatatu kitarajyamo, kuko igitego cya gatatu reka ndebe cyagiyemo ku munota wa kangahe, reka mbarebere ngo cyagiyemo ku munota wa kangahe. Nyakubahwa perezida wa repubulika yari atarinjira. Ntabwo ndasoza, mfite ibintu byinshi byo kuvuga, nidushake tuvuge iminota 30 ariko tugere ku mwanzuro. Niki cyabaye muri vestiyeri? Niki cyatumye afande CDS ava mu byo yari arimo, byari byatumye aba busy ntaze kureba match, ariko yabona ibiri kuba akavuga ati iri niba ari ibintu bishoboka, akaza by'igitaraganya. Ko mbuze ngo igitego cya gatatu cyagiyemo ku munota wa kangahe, ndabona batabyanditseho, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika yaje igitego cya gatatu kitarajyamo. Ni ukuvuga ngo ya macenga ba Yunusu baryaga kuva ku munota wa igice cya kabiri gitangiye, cya gitego bacenze kajya gakumbagurika na Yunusu cyagiyemo nyakubahwa perezida wa repubulika bireba. Cya gitego umuzamu yagize umuzamu watsinzwe ibitego bitatu, ufashe agapira n'ubukonfidensi bwinshi, karagucitse koroshye. Icyo gitego cya gatatu umutoza nyakubahwa perezida wa repubulika yakibonye, n'icya kane n'icya gatanu nyakubahwa perezida wa repubulika yabibonye, byose yabibonye. Icyo atabonye ni igitego cya mbere n'icya kabiri, kuko igice cya kabiri nyakubahwa perezida wa repubulika ntacyo yarebye. Igice cya kabiri ntacyo yarebye. Afande CDS amaze kwinjira mu rwambariro, abakinnyi mwabonye uwitwa Sheji Bril Watara, navuze ko ubu ngubu abafana b'ikipe ya APR badakeneye ubusesenguzi. Watara akinjira muri press conference yasabye imbabazi, ibyo turaza kubigarukaho mu kindi kiganiro. Noneho umutoza ahabera umuswa, iryo jambo mwatuje kurikoresha ngo ku mutoza, ariko umutoza wa APR niwe mutoza mubi wayitoje kuva yashingwa muri 1993. Umuswa mubi arangije muri press conference, mbega umutoza w'ikigo. Mumbabarire ndatukanya, ariko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kuko uyu mutoza ni umuswa. Ajya muri press conference aratinyuka aravuga ngo APR imaze igihe gito yitegura, ngo ntiramenyerana. APR imaze iminsi APR imaze muri vestiaire nayibaza iminsi 33, ukwezi n'iminsi 3 APR imaze iri gukora imyitozo, mu gihe Gor Mahia imaze icyumweru kimwe, iminsi 7 yatsinzwe na Rayon Sport ibitego 2-0. Abantu baravuga ngo imaranye iminsi 3 ikora imyitozo, ngo ntiramenyera. Ariko nta minsi 3 nta minsi 7, byose ni kimwe. Ikipe yagutsinze ibitego 5, imaze iminsi 3 ikora imyitozo. Wowe utsinzwe ibitego 5 umaze iminsi 30 irenga, ngo nturamenyerana. Kandi 70% by'abakinnyi wakinishije aribo bakinnye sezo ishize, kuko mu izamu habanjemo Erinani Sirwane, nibura we n'umunyamahanga. Umutima wa defense habanjemo Maduzone na Nshimimana Yunusu na Kagege, abo barakinanaga umwaka utaha. Ishimwe Christian asanzwe amenyereye APR, si ubwa mbere ayigezemo. Nimero 6 mediane yose wari ufitemo abakinnyi bakinanye umwaka ushize, Sekiganda, Dawuda na Dawo, wirinze gushyiramo mu mediateri waguze. Impande wari ufiteho Watara amenyeranye na bagenzi be, Amani Michel niwe mushya, na Togwi amenyeranye na bagenzi be. Bivuze ngo
mu bakinnyi 11 babanza mu kibuga nibura barindwi bari basanzwemo. Hari hasanzwemo Yunusu, hari hasanzwemo Kagege, batatu bose bo muri Mediane bari basanzwemo, ubwo ni 5, 6 Watara, 7 Togwe. Abakinnyi 7 bose bari basanzwe mu kibuga, abandi 4 nibo bashya gusa. Kandi umaze iminsi 30 kuri imyitozo, none uratinyuka ukaza muri press conference ngo ikipe yanjye nimenyeranye. Ikipe yagutsinze ibitego 5 isoje shampiyona ejo bundi, yaratsinzwe na Mukeya ibitego 2 irushwa, imaze iminsi 7 gukora imyitozo ngo mana nyagasani. Afande CDS winjiye mu rwambariro, wavuye mu kazi kawe wari urimo, uravuga uti ibi ntibishoboka. Nizere ko umutoza Abdulrahim Taleb nta yindi mace azatoza ya Sekafa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, turagushimira. Ndagira ngo mbibutse ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaje kureba mace hari hashize imyaka n'imyaniko tumusaba, tumwinginga, tuvuga ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twabanje kugusaba uraza ureba ikipe y'igihugu, imikino hafi ya FIFA series yose yarayirebye, n'imikino ya qualification z'igikombe cya Afurika. Abaligende barimo uyu muligende wa APR Jimmy Mulisa, ndabyibuka yagiye kuri kamera aravuga ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yego uri kwitabira imikino y'ikipe y'igihugu, ariko turagusabye itabire n'iy'amaklub yatangiye kuzamura urwego. Umunsi wa mbere aje kureba ikipe club mu irushanwa atera inkunga, utsinzwe ibitego 5. Ntekereza ko hari icyo kintu aricyo cyakuye Afande CDS mu bintu byose yararimo, akavuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka, akaza muri vestiaire. Reka twizere ko mu myanzuro Afande CDS yafashe, iyo myanzuro ndacyayitohoza kuko bamaze muri vestiaire hafi amasaha 2. Nizere ko muri iyo myanzuro harimo ko Abdulrahim Taleb atongera gukandagira ishyoronge gukoresha imyitozo ya APR, atongera gutoza umukino n'umwe wa Sekafa. Bafana b'ikipe ya APR, reka mbabwire iki kintu kugira ngo wumve ukuntu kibabaje. Ntabwo ndinjira muri statistique kuko umukino turaza kusesengura ukwako. Mu kanya gato ndakora ikiganiro cyo gusesengura umukino, kugira ngo wumve ukuntu ibi bintu bibabaje. Murabizi ko Sekafa ari amakipe 4. Sekafa ni amakipe 4, ni amagurupe 3. Oya, ni amagurupe 3 bazakina kimwe cya kabiri. Bivuze ngo kugira ngo ukomeze ni ukuba uwa mbere mu itsinda, noneho utaba uwa mbere mu itsinda nibura ukaba uwa kabiri, ariko ukaba best loser kugira ngo uzamuke uri uwa 4. Reka mbabwire ikintu gisabwa kugira ngo nibura APR reka mbabwire ikintu gisabwa kugira nibura APR ive muri igere muri kimwe cya kabiri. Wumva ukuntu ari za nzira z'Amavubi bisa n'ibidashoboka. Za nzira z'Amavubi ngo urabona ngo dutsinziye, ngo ariko ngo n'uyagatsinda uyu ngo byagenda gutya. Ubu tuvugana ikipe ya APR ni ya nyuma. Iya mbere ni Gor Mahia ifite 3 izigamye ibitego 5, iya kabiri ni Vipers izigamye ibitego 2, iya gatatu ni Republican Guard ifite amanota ubusa ariko irimo umwenda w'ibitego 3 gusa. Iya nyuma ni APR irimo umwenda w'ibitego 5. Byasaba iki kugira nibura APR nabwo itegereze kuba best loser, kuko ubu ngubu kuba uwa mbere mu itsinda ntibigishobotse. Reka nkubwire ikintu byasaba kugira ngo APR isohoke mu itsinda. Urumva, byasaba gutsinda Republican Guard hejuru y'ibitego 6. Wumve, noneho APR yamara gutsinda Republican Guard hejuru y'ibitego 6, Gor Mahia na Vipers zikanganya. Urumva, noneho zamara kunganya APR ikazatsinda Vipers, noneho Gor Mahia igatsindwa na Republican Guard. Urukumva icyo kintu? Ndagasubiramo neza cyane, hari abakunzi b'ikipe ya APR batakumvisha.
kugira ngo mubone ko ikipe ya APR ibaza ikipe yari ifite intego yo gutwara igikombe. Urumva imibare itangiye kujyamo, ni ukuvuga ngo APR kugira ngo itaviramo mu matsinda, ikintu byasaba ndagisubiramo, byasaba kugira ngo itsinde Republican Guard ibitego 6-0. Iriya kipe mwabonye ikina na Vipers iri gukinamo uriya mu legend w'ikipe y'igihugu harya yitwa nde. Urumva noneho yamara gutsinda Republican Guard ibitego 6 igasaba Imana Gor Mahia yikanganya na Vipers umukino. Ubwo icyo gihe Gor Mahia yinganyije na Vipers byabivuze ko byose bifite amanota 4. Noneho APR kubera ko yaba yatsinze Republican Guard ikagira amanota 3. Noneho ku munsi wa nyuma w'itsinda ikipe ya APR igatsinda Vipers ikagira amanota 6. Noneho ariko igasenga Imana ko ikipe ya Gor Mahia Gor Mahia itananganya itsindwa na Republican Guard. Urukumva ukuntu ibyo bintu bidashoboka. Nicyo kintu gisabwa kugira ngo nibura APR Football Club ive muri ritsinda. Mu magambo make nyine tutarinze guca ku ruhande, birasa naho APR isezerewe muri Sekafa, indi mikino yose ari ukuyikina by'umuhango. Nyine birasa naho bigenze gutyo, kuko ikipe ya APR itabaye iya mbere niyo yaba iya kabiri ntabwo yazaba best loser, kuko already yamaze gutsindwa ibitego byinshi. Ntabwo ntekereza ko ikipe ya APR izatsinda niyo yatsinda Republican Guard ibitego 6. Reka tuvuge ko yatsinze ibitego 6 Republican Guard, bivuze ngo yaba izigamye igitego kimwe. Ku mukino wa nyuma byasaba ko itsinda nka Vipers nk'ibitego 4 cyangwa 5. Ibyo bintu se ku ikipe yo muri Uganda birashoboka? Mana nyagasani, nyakubahwa bayobozi bacu, Afande CDS, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, umuyobozi wungirije w'icyubahiro, ariko imbere ye gato hakaba umuyobozi mukuru w'icyubahiro General Mubaraka Muganga udaheruka kugaragara mu bikorwa by'umupira bitewe n'izindi nshingano, ukongeraho n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zose w'ikirenga, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ariwe washinze iyi kipe. Ntabwo ubu ngubu ntibasaba kwirukana umutoza gusa, oya, mukora ikintu bita amavugurura, kuko ubu ngubu nta kindi kintu twakora. Nibura wenda nahoze mbona umunyamakuru witwa Kwizigira asesengura, nibura ubu ikintu APR yakora ni ugushaka ukuntu iganira na Kwizera Olivier, kuko nta kipe afite, ikamugura n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu. Niyo mugabo Claude nta kipe arabona, igashaka ukuntu imugarura, ndetse na Ruboneka igashaka ukuntu imugarura, nta kipe arabona. Nicyo kintu nabonye Kwizigira avuga, kandi nanjye ubwanjye ndagishyigikiye, kuko nta kindi kintu tubona gishoboka. APR ntiyasubira ku isoko ry'abanyamahanga, APR ntiyakwirukana aba bakinnyi bose yaguze ejo bundi, yabigiye kwinjira mu madeni, ntibishoboka. Kandi twibuke ko APR ibura igihe gitoya ngo yandikishe muri CAF. Ikintu nibura gishoboka cyo gukorwa mu maguru mashya ni ukwirukana staff technique yose y'abatoza, inkundura y'abatoza bose, APR igahita ishaka abandi mu gihe gitoya gisigaye. Yamara gushaka abandi, ikipe bamaze kuyishyira ku murongo abo batoza, ubundi ubuyobozi bwose bw'ikipe ya APR uhereye kuri Afande CDS ndetse n'umugaba mukuru nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ukajya kuri retired General James Kabarebe, bakicara bagakora icyo bita structure y'ikipe, ikava ku bintu byo kuyoborwa gisirikari. Sinzi ukuntu babigenza, niba bashaka directeur technique bagashyiraho CEO ukurikirana ubuzima bw'ikipe bwa buri munsi. Naho ubundi nidukomeza gutya, imyaka 3 irashize y'abanyamahanga, abakunzi b'ikipe ya APR twatekerezaga ko ahari ari ukubera ko dutombora ikipe ikomeye ya piramide, akaba ariyo mpamvu tutajya mu matsinda. Ariko Gor Mahia yadukuyemo, murabyibuka idukuramo ku bwa Adiri, none yongeye dukubita ibitego 5. El Hilal yaduhaye isomo,
izo ni ingero zigaragaza ko niyo twatombora ikipe no muri Champions League itari piramide tutayisezerera. Urwo ni urugero rwiza. Bityo rero ubuyobozi ni bwicare buvuguta umuti wa mbere wihutirwa, icyo bita quick fix. Ikintu cyihutirwa cya mbere, birashoboka ko abakinnyi dufite atari babi, baba abakinnyi twe dufite umwaka ushize nabo twaguze ubu ngubu tugendeye ku maprofile, apari ukuntu badusebeje nimugoroba turaza kubigaruka mu kindi kiganiro. Noneho muri icyo gihe umutoza ari gutunganya ibintu bye, ubuyobozi nabwo bwicare bushaka ukuntu bushyiraho structure y'imiyoborere, ikipe ibi professional. Nta kindi nicyo numva navuga muri iki gitondo. Ibindi munyemerere mu kanya gatoya, mu minota nka 30 iri imbere iki kiganiro kimara kubageraho, duhite twinjira mu kibuga dusesengure turebe APR yageze possession ya kangahe, umutoza yagiye asimbuza gute. Ibyo byose turabirebaho mu kiganiro gikurikira. Ariko iki kiganiro cyari kigamije, icyo twari dukeneye ni ukurebera hamwe umuti wavugutwa vuba n'uburyo Afande CDS yinjiye muri vestiaire by'igitaraganya. Ndabashimiye cyane, nizere ko ibitekerezo byanyu bakunze b'ikipe ya APR, ibitekerezo byanyu mubyohereze muri comment ari byinshi, kuko hari igihe aba bayobozi bacu babisoma nta wamenya. Mwohereze ibitekerezo, muvuguta umuti, murebere hamwe, mureke kubiganira mu magroupe ya WhatsApp, mubyandike muri comment kuri za Instagram, kuri za Facebook, kuri za TikTok, nibwo biri bugira imbaraga. Nicyo kintu nababwira. Ndabakunda cyane rero, nitwa Kassie Edison, nanjye mfite agahinda, nta kundi, ni ikipe yacu, ni ikipe yanyu, nta kundi byagenda. Ndabakunda cyane, mwibuke kumfollowinga ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram, urubuga rwa Facebook n'urubuga rwa TikTok, aho hose nitwa Kassie Edison. Ndabakunda cyane, muri abantu b'abagabo cyane, muri abantu b'agaciro gakomeye cyane. Ibiganiro bya siporo nakagaruka kuri KCTV Rwanda. Asala Vista.